Yes, nongeye kubasuza kubifuriza amahoro ya Nyagasani mwese aho muri mu mpande zitandukanye z'igihugu. Mwese mbahaye peace. Uyu munsi rero muri kumwe nanjye Manishimwe Eric Fly TV Rwanda. Tukaba tugiye kuganira ku makuru atandukanye abavugwa mu Rwanda ndetse no mu isi yose muri rusange. Uyu munsi rero ni moto, ni fire, bintu birakomeye hagati ya Murinda Habirene ndetse na Mike Karangwa. Ribu ikaba yamaze kwinjira mu kibazo cya Vestine na Dorcas hagati ya Mike Karangwa na Murinda Habirene. Reka iyi nkuru rero mbere yuko ikugeraho cyangwa se tuyikugezaho ntiwibagirwe gukanda subscribe aho munsi gatoya, ubundi vibes zose tuzajya dukora cyangwa se videos zose uzajya tuzibona 5 kuri 5 n'amakuru abara y'ingenzi ari ngombwa ko yamenye. Uyu munsi umuziki wa gospel kaba umaze kugera ku rwego rwo hejuru mu bijyanye no n'amakimbirane. Ibyo rero bimaze kugera hejuru bitewe n'aba bagabo babiri, Murinda Habirene, Mike Karangwa. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwamaze kuba rwakwinjira mu kibazo cya Vestine na Dorcas cyatumye havuka amahari hagati y'abanyamakuru Jean Michel Karangwa ndetse na Murinda Habirene. Kuva ku wa 7 Nyakanga umwaka wa 2021 uruhando rw'imyidagaduro rwigaruriye n'inkuru itandukanye ry'igihe gito rya Murinda Habirene n'itsinda ry'abahanzikazi bahimbaza Imana rya Vestine ndetse na Dorcas yarabereye umujyanama mu bijyanye n'umuziki. Birumvikana ubwo yari manager w'aba bana. Kuri uwo munsi Murinda Habirene yasohoye itangazo avuga ko yatandukanye na Vestine ndetse na Dorcas batangiye gukorana mu mwaka w'ibihumbi 2020. Ku munsi wakurikiyeho uri tariki 8 Nyakanga umwaka wa 2021 Murinda Habirene yakoze ikiganiro yifashishije umurongo we wa YouTube y'inzu yifasha abahanzi ya Murinda Habirene Impaya, avuga ko gutandukana n'abo bahanzi hari abantu babiri bashobora kuba babiri inyuma. Yashyize mu majwi Nzizera Aimable ndetse anakomoza kuri Mike Karangwa kuko yari amaze igihe akorana n'uyu mushoramari uri gutegura igikorwa cya Rwanda Gospel Stars Live. Kuva icyo gihe Mike Karangwa yatangiye kurebana y'ingwe na Murinda Habirene kugeza ubwo yanatangaje ko azamurega ndetse kuri tariki 19 Nyakanga umwaka wa 2021. Icyo kirego yagishikirije sitasiyo ya RIB i Nyamirambo. Mike Karangwa usanzwe ukora kuri BTN TV Rwanda yareze Murinda Habirene ukoresha Isibo TV ko yatangaje amakuru y'ibihuha ku mbuga nkoranyambaga amusebya bikamuviramo gutukwa, guharabikwa, guterwa ubwoba ndetse no gutakarizwa icyizere muri rubanda. Ibintu bisa nkaho bitaraza koroha nibiza kugera muri RIB kabisa. Muri icyo kirego Mike Karangwa yamaze kuvuga ko Murinda Habirene yavuze ndetse akandika ku mbuga nkoranyambaga ze ko ari umugambanyi gisambo kuko ashaka gusenya ibyo yagezeho amuteranya na Vestine ndetse na Dorcas. Mike Karangwa aherutse kubwira gutangariza Fly TV Rwanda ko yiteguye kumvikana n'abamuharabitse mu gihe bazaba bemeye imbabazi. Reka twihute tubabwire biramutse bihamye Murinda Habirene, iki cyaha kiramutse kimuhamye byagenda biti? Ikibazo cyo kwibazwaho Murinda Habirene aramutse ahamwe n'iki kirego byagenda bite? White byose ni kuri Fly TV Rwanda, byose mugomba gusobanukirwa gatanu kandi nta kintu na kimwe dusize. Mu gihe rero Murinda Habirene yahamwe n'icyaha ari kurerwa n'uyu munyamakuru cyo gutangaza amakuru y'ibihuha, yahanishwa ingingo ya 39 y'itegeko nomero 36 ryasohotse muri 2016 muri 2018 ryo kuri tariki 22 z'ukwa munani umwaka wa 2018. Iryo tegeko rivuga iki? Ryerekeye gukumira no guhana
ibyaha bikoreshejwe ikoranabuhanga, ivuga ko hamijwe iki cyaha ahabwa igihano kitari munsi y'imyaka 3 ariko kitarenze 5 n'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni 1 ariko nanone atarenze miliyoni 3. Ndabashimiye cyane. This is a Fly TV Rwanda. Ntiwibagirwe kugenda udakoze subscribe, izindi vibes nshya cyangwa se andi makuru mashyashya meza ryoshye ushobora kumva nawe ukaryoherwa. Yose ni kuri Fly TV Rwanda, 5/5 tuba duhari mu gihe hasohotse inkuru isa nkaho itangaje. Twe dukorana n'ibitangaje ku banyamakuru mu Rwanda, sports ku isi hose tugerayo. This is Fly TV Rwanda and me am Manishimwe Eric. Ndabakunda cyane.